Hello, option mashaka et nonto kambana ambana vitramina mira mandle gere gingirkan wa kamashava. Yes, na stock one mutala batu so kasmisalo ekweni kona mandika gingirkan mi the channel ku busy ngopalani. So no fan vacation na len kamandla gingirkan channel la ku la ka hlahla ivula hi 2020 album ya Dr. Joe Shirimano. Van mutala ba kahle wa ba ku Dr. Joe Shirimano I vudokodela bya yini? I vudokodela bya vutshunguri loko ni twiseka vutshunguri bya xintu. So Dr. Joe Shirimano. So ba humesa album ya kahle la 2020 loko ni yingisela ro sungula ku ni nako ta ku xava ni xeve ka Masala TK DJ Rasta la Giyani ni fike ni hoxa ndi ka radio movha ne then fika ni tlanga simu ro sungula a ku ri intro ne hi swona muni ku na bracer la tlhelo it's a double disc and if I'm 120 so tikumeli yona wona la kumkomba track list letwana intro yi kona track 1 look ni tlanga ntitwe ngari why va waste space because on hlele the tracks it's 11 tracks leswi include na intro and kuna instrumental na remix so kahle Dr. Joe Shirimano ba endle sim ta 9 ka this album no lava compose sim ta 9 ku ya ku kamba ne leta to hunduluxeriwa ku nga ti remix leto tunga le track number 11 2020 instrumental so ni veni ku kahle va nga vo helela na that's a question I had because there's nothing wrong with having 11 tracks mara anto ngari maybe you know we ta kuma to talanyana tisimu so I'm on the other side of the fence this side but now I'm back. So 2020 is a good album though. Look, can't tlanga ni veni skipa ni khala kuta ni kwa mara man kumi hit. I actually did say that an kumi hit ka album. Mara loku sen veni can ni tlanga no go okay woni gaza because in some mention ku vanhu va kahle loko la ku yingisela music swi kahle ku u yingisela movhen kumbe u yingisela headphones kha u tirha kumbe u yingisela ekaya khikoropa swo hambana ne so ni venti ni gaza ni fika ntlela ni ko khenti loko ni pfuka nta yingisela so swi ni ku yingisela ka album lewa and se ma jump na munhu na ku yi kuma aswina 3 hours. Dr. Joe Shirimano matlanga album leyi ku ya mina ni ngeta ku yi balanced. It's a balanced album in the sense that loko kha u yi tlanga a u dzumbiki a ubi ikuma itumbala na simropa ivi the next track is skipa leti kuma ni skipe ti track hinkwato mara loko se ni ve ra vumbirhi ni ve ni ti twisa ku ti le ku vaviseni fana risimu 2020 swi loko ni bela loko se ni na heta ku tlanga instrumental ya kona so you can tell the story there ku ri kahle swi lava ku music lowani u rhanga u nghenelela a yona album leya ku loko wo yi tlanga i ta ve kuma hit i stika ka hit tlanga hit ntsena no album leyiwani i album leya ku loko i kha yi tlanga swi ta ku tikela ku i skipa so I think it's a very good album ni vona ku pushiwe na va pushe n'wana wa vona a ni n'wi ti n'wana wa vona wa nhwanyana wo yimbelela wa voice wo hlantsweka kahle swinene yi ntsundzuxa Khombo Shirimani Man Khombo and she did pay tribute in that song so i risimu leri hi ku ya mina ni twa ri kahle swinene i rivangevange risimu leriyani ku ndliwe na remix ra rona and again voice ya n'wana loyi a yi hlantsweke ngopfu hi ku ya hi mene na swi vona ku okay swi la ku ri position leyi ya Khombo Shirimani yi ta paleka ku nga ri khale lero n'wana loyi a nga phikizana mabvana kwala handle hi 2020 hayi leri taku 2020 yaliwa so ni twa ku ri risimu ra kahle ku risimu leri a ni nga ri tekeli nhlokweni ve ri emavoko ya hlantswana risimu leriyani ni nga ni tlanga 2 ni twa ri nga ni beli later ni twa ri ni bela you know ni tsakisa ngopfu na hi instrumentation leyi nga tirhisiwa laha loko ni twa voicing leya laha na yi twa touch ya Prince Rangani so na swi vona ku ri 2020 risimu leri album leyi nga endliwa kahle yi hlutiwile na haya mahlweni ni yingisele tin'wana mara leti ni nga ti yingisela mavoko ya hlantswana rivangevange ku na track 8 ya ni lava rosi it's a slow jam hi ku ya hi mbulavulo wa masiku lama mara ke ni risimu leri nga na mchongolo lani track 8 ni lava rosi la kaya loko ni fike ni yi tlanga ku ve ni twi vanhu vo tala kha va repeat yona so swi la ku rivangevange is a very good song na yona so ni nge loko na haya mahlweni hi ku ya hi mehe ni twa hi nga ri album leyi balanced and xivutiso xo tala mara lexi munhu un'wana na un'wana a nga na xona sweswi i ku loko hi hlaya ka vanhu lava nga tirha ka album leyi ku xota munhu wun'we ka Team Shirimani Mambawulele xivutiso i ku where is Mambawulele ku humelele yini hi Mambawulele I think everyone is asking those questions
mara i album leyi nga tirhiwa swinene hi Prince Rangani loko ni chekile xikan'we na But Joe na va Danyoka va KK Shirimani ma yi tiva TS ku famba njhani na Bongo stand psychology Bongo, you know the psychology kona na kuna voice leya shuka i ona risimu se ku no imanyana wena ta mani loko xi mi lava mi kha mi ta hi ti-voice leta to hlantsweka ne xo xi ta hi mahlehleleti i swi vona ku ri risimu ri huma ri ri njhani so swi komba ku ra swekiwa so ya i ku i mavonelo ma mehe nawe nga tikumela yona vanhu vo tala va kha va ti xava laha handle a Giyani ni le Giyani kaya so tikume yona nkarhi wa kona 120 kuma ti-track timbirhi leyi ni nga si ku yingiseli ya Brace guys mara ni nga vula ku swi tikuma ku ri maendlelo ma kahle ya ku susumeta vana va vona Dr. Joe Shirimani ku nga Brace Shirimani na n'wana lowun'wana wa vanhwanyana lontsongo loyi swa tikomba ku ri i muti lowu nga na vunanga swinene so ya Brace hi ta ku yingisela hatla 2020 hi ta mi vona hi ma January okay guys, thank you very much na khensa ku va mi yingiserile ka nkanelo wa Gingirikani ku ri mina Mandla Gere kahle i nkanelo wa Gingirikani Annex or extra hi ta swi vona ku swi ndlisa kwihi na khensa inkomu mi nga titimeli salute eka stars